Tuhan kita, haleluya, nomor 214 ayat 1 pakon ayat 2 sangga ayat 6 paduahon masuk ma liturgi na palimahon. Partubu Yesus Kristus Indo hataridahan ni holongi Tuhan bubani dunia on. Sonahado ni hatani Tuhan pasal berita partubu ni Tuhan Yesus ini tangah hitama liturgi na palimahon. Jadi Roma ijia perintah pembani Kaisar Agustus. Ase isyarat kon ma segala jolma na ibagas kongkomanne. Panuratan na parlobe maay sanggasi Kerenius manggonggomi tanah Syria. Jadi misir maha ganuk ase surat kon ganuk puhuta asusran dibe. Misir Muhammad si Joseph kun Galilea puhuta Nazaret laho Judea puhuta misi Daud namar goran Bethlehem halani kun marga pahumbani kilompat ni Raja Daud ya lahoma ya surat kon diri ni rapat kon si Maria tunangani ngadop oratan rumah ai anja sangga naijai si dia jupama panorang ni Tuhan ya. Jadi itu bukan ma anak bunga tubuh ni ibalutima bani ampan anjaha ibatibal bani panggagatan halani sengdong yanan bani cidia i rumah perporginan. Jadi adung ma parmahan margorgin isapalan nabani yanan ai menjaga binahan ni cidia. Jadi rohma sada malaikat merayak cidia anjaha marsinal salma sangat ni Tuhan inggot sidia gabe mabiarma tumang sidia. Tapi dini malaikat aima hubani sidia ulang mabiar halima tonggorma ay ambilan malas ni uhur pagal do hubungan bendima parulihan ni ganuk bangsa ay do matubu bendima saboringin non ihutan si Daud si paluah in ma Kristus Tuhan in. Olma partinandaan banima jupon lima dosa dan etek-etek ibalau ti bani ampan tiba bani panggagatan
Jadi sombong adong maha somang malaikat ai. Boy bah panago di atas ipuji sidea mana ibatan ninima. Asangapun mani bani nebata na ibabo. Dai memang itanoon bani jolma inol sungkonin. Doplaho malaikat ai umbani sidea dopak nagori atas nini permain ai ma sama sidea. Lau mahita ku Betlehem mangidah nama saai. Nabi nibotohkon ni Tuhan Indo batar. Jadi udas masih dia lau hujai. Anjaha jumpa si dia ma tongon si Maria apa si Joseph apa danak ai ibagas panggagatan. Asedok idida si dia ia patugas si dia ma sahab nadok ihatahon bani si dia pasal danak ai. Anjaha haganu na manangar ay lungang beno pasal nahin na tahon di parman ay bani siya. Iya si Maria iparem bagas kondo haganu hata ay anjaha ipikir-pikiri ibagas uhur ni mulak ma parman undi ipasangap anjaha ipuji dia do na ibata halani haganu na tinar apa na ninijah ni sidia. Songon na dong hinatahon hinan bani sidia. Amin. Doma tawar halua oning bani goluta. Doma tubuh si palua ibagas golutau. Sonaima bagal ni holongi Tuhanin hubani pardosai. Marmalas niur jana marpangarapan natohu mahita hubani Tuhan Yesus Kristus. Doma ipitori Tuhan hita marhite holongi. Bayu mahita songon bayu ni holongi Tuhan. Amin.